Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kinoy kay hapok kasyitri jong kami Meghalaya Government LP School Contractual Association menta kasi baal kalapen pawi ke jingsosi hagaba ka sarkar wat hadu kawat kabamentaru kimsem lakhot banyakran ni kinoy ram jong kinoy kay ka jingsdang bansong sya thangan homot kyang nongba ka adap menta kumbash tiyawi e klem kenshu e kajiki kibahab hakiwe kijaka laong kanoy kay Hakajiya kray makila patay kubor kanay kay kabla syong syatngan hende kasi kalong mangila asosi yakani kajingle jong ka sarkar na markaday kum kami kaban pet yikikun na lo kataru ngilatamen ngim klanchu kamat kapat bakakta hasibun kiliang bagajing tiami ru kamlong kabasnga na markamtam baki day tangki ru kentai bar kabadai ru kasurak babun kinonglet nongwan kimjiyo atia man kami na makajing syapentut hakiskan perjong henre na kabenta kahok lajong kinhap bansya wala buon kijing e song ni mo kajing ati jungi kabala pala dikatayo mo ne deki jing aki kabala ilaya sin na na sedang kubasan sin e dengan sokar jungi minta kamras ni kumka association jangka on Meghalaya Government Contractual Teacher Association ni perang long isu ba ka kumka sokar ka kami ada kedai bentai kajing bahajin biat kajing kordit jagi kino hikai tam le bangila song le surok kadok long bakatai ring kasam kajungi kakataru yang ni kamtam hari ka met ma nama ngim yang su kabam tadi kecil kadam ya kakta nama kamtam lengi badon gimet batlot mang lagi sosang ni temang dan kartung kajing le juga sokan so bakal lalong misuse maka ya ka rules and regulations jaka Article 14 of the Indian Constitution based on the fundamental rights, right to equality. Longka sokar ini kala treat ini unequal for the law, ada tidak right to equality. Pentung mengi kasokar kadai kemen pekin kejing bahajing biat kejing dengkam jungi pai ba. Kamran kasokar amat pai kumna bangun warai cha kami kejing keren dan kan service ayangi eka ek kasokar keren kan suya hab pediang eka ek bangun la suya hab pediang. Tilmar baru staf yang lah setayau setang populasi kasokar kasam benti te kejing dawa jengki tapi nangdon banong nan sakti banong merasa kasngap Kabenti dengan hab continue baik kan kejing yakhi jungi ngil larai bangin continue baik kan je. Saya lu mentangi bab gila kamduna. Minta teh kamduna nama beliau berskatai all Meghalaya. Dan kalau kata nama ngedon ikun ikti yang idon di bapang bestom lu kembang alapan ni nadu basdang mo idon apo kata gaji ikun ikti yang idon full support na ikuni pa. Dia mentang lapi ada ke district wise. Kau ke district dia bencana lalai ya district rotation ya tia ya song apa kata perjong dia ya song naba sobal ayu jai ta kanting dak ini ke yu tengah yu tia ya latai pelan tu lah yu tia mana Bun perjong ha kamu. oh perjong pun ha ni coba jarka bende border ini ada di border ini lah yu malaria sudah Tapi kum kiru kentai ma pisa amit hane dan am ta kajing ting smith ma sekian oh belum dan nama kan ni kecaka bagi long highway macam bagi kali menit menyok ya long sir kan gijing ting sabal wala katar gidan gi polis birna pembiang gi security wala katar gi githai gi nang ting kam le kani ka susilong mo bapun gi briba udah laga jong ka jinglong ni ka sini ha pasti mi gidan briba le gidan briba kaburu masuk ke basnya. Ini dah kaungkat bangi tambang ngalong balong satngan katang layap tambang ngalong kejimbam jangi ke bangi le tambang gumno masjid ke kejim jangi. Umdan su kata kejibam ko mantai kami kan. Kadang satngan om kamdik su tai ka katang lale. Episode kumno hadu mendapat kamet joki ka.
Kami juga tak telak di bawah kayu. Iki kun pat mono pet aja. Ikun dah ngasui untuk gandan itu di along tu ngasui untuk gandan tu besi apa kita bala pasyam tu kan. Dan bayi ngasui apa kayu dia lah. Nampak tabangan mandawa kan.